Our second day in Belgrade began by going to an association of Serbian war veterans, where we were supposed to meet a man who has volunteered in 2 wars, in Croatia and then Kosovo. Just the fact that he was a volunteer made us feel a bit unpleasant, because we were all wondering what kind of a person would volunteer to go to a war. Pa zašto sam otišao u rat? Pa isto da branimo srpski narod, znate vam već. Taj se pusti nacionalizam javio. I kod nas, kod svi se javio nacionalizam. Jedan put neke srpske pesme koje nismo čuli 40 godina. Pričamo realno što jeste, razumete? Isto u Hrvatskoj, ne znam, Bosni i tako dalje. I sve to se ovako pripremalo, znači medijski pripremalo se. I kad je to puklo, znači svi smo žena bili napeti. Samo smo čekali da to krene, da se to reši. Znači medije su mnogo učinilo, čudo neviđeno. One su taj rat započele i završile kad su nam htjele. To je moje mišljenje. Toga. Srbija hoće se opere toga. To je poenta. Kao mi s tim nemamo ništa. To je kao bilo za vreme Miloševića. Znači, Srbija hoće se opere od tih ratova od 1995. godine. 1999. godinu priznaje delom. Slažete sa mnom, NATO agresiju. A ovo ništa ne priznaje. Pitanje. Kada sam ušla u prostoriju, jedna od prvih stvari koju sam primijetila je fotografija koju imate na zidu. Ratko Mladić. To je naš komandant Ratko Mladić. Dobro, jasno. Živeo Ratko Mladić. On će biti za nas heroj uvijek, da vam kažem. Oni imaju svog Gotovinu, ovi imaju svoga, kako zove vaš ovaj? Jašari, tako dalje, šta sad? Koga imaju ljudi u Srebrenici? Ne znam koga imaju. A da li vi priznajete stvari koje su se desile u Bosni? Ko je, na primjer? Ko je, na primjer? Ko je, na primjer? Recimo Srebrenicu. Ne. Ne priznajem. Mislite da te majke ukapaju imaginarne ljude? Pa svake majke plaču, i srpske majke plače, i muslimanska majka plače. Šta je dilema, to ne znam. Pa da, ali vi sad tvrdite da ti ljudi nisu mrtvi. Draga moja, mlada dama, znači bilo u knjigama, istraživanja razna, znači ne svi, daleko od toga, ali pojedinci tamo gde piše ime i prezime, da su živi. Najviše je bilo zločina nad Srbima u ovim ratovima, to nema dileme. Najviše je bilo zločina nad Srbima. To nema dileme. Nama se niko ne izvinjava, niko ništa. Na što liči. Zašto vi svaki put kad vam se postavi pitanje navedete suprotnu stranu? Zašto se branite time da je i neko drugi napravio? Ne mislite da je put ka tome da svi odgovaraju, da vi kažete da jeste? Da su samo Srbi loši momci. To nije tačno. Država je broj 1 uvijek. Ona se mora čuva, štiti, pazi, tako dalje. Nekad izgubimo deo. A šta ako ta država ne brine o stanovnicima, o ljudima? Jer vi ste ljudi ti koji čine državu, a ne teritorij. I teritorija, prijatelji moji. I teritorija. Vi svjesni da Kosovo ne možete osvojiti bez velikog etničkog čišćenja, što samo po sebi donosi velike zločine. Mi smatramo da je Kosovo deo Srbije. I mislim da ga nikad neće odreknemo u životu. Mi će ga vratimo kad tada. Tu nema šanse. Tu nema. Pa ratom, kako drugačije. Kako drugo ga vratimo? Jasni kako. On će ga moj sin vrati. Ja isto mom sinu kažem, sine, to je naš deo, to se mora vrati. On će ga svom sinu, mom unuku, razumeš? Hoćete vi biti sretni i ponosni Da, sina pošaljete sa puškom? jeste. Moj otac je bio jako ponosan, verujte, kad sam pošao na Kosovo. A jel želite to za svog sina? Da. Jer uvijek je zemlja preča od pojedinca. To nema Boga. Hvala na... Nema, ajde.